Beletrina, uživo. Kristjan Novak, dober dan. Dobar dan, Đurđa Srcoglavec. Kako si? V redu sem, vesela sem, da te vidim. Po enem letu, lani sva se videla v živo na Fabuli, kjer smo predstavljali tvojega cigana, ampak najlepšega. In po enem letu bi se spet malo pogovarjala o ciganu, pa ne samo o ciganu, ampak začniva najprej s ciganom. Če si za, torej gre za knjigo Cigan, ampak najlepši, Kristjana Novaka. Najprej razčistiva nekaj, žanrsko oznako. Kaj bi ti povedal zainteresiranemu bralcu? Ali je to ljubezenski roman, ali je to kriminalni roman, ali je to psihološki roman, družbeni roman, begunski roman, roman o fobijah, roman o zlu in tako naprej. Sve pa malo od ovoga što si nabrojala. Nisam baš dobar u marketingu, tako da onda opet ako bi sve to nabrojao, onda bi ljudi mislili da je to nekakav bučkuriš, nekakav čušpajc od svega skupa, ali meni čini se, nisam napisao 100 romana pa da sad mogu reći da je to tako uvijek kod mene, ali čini mi se da mi treba nekakvo nasilje i da mi treba nekakva ljubav da bi mene privukla nekakva priča o kojoj pričam. Tako je zapravo sad i s novom pričom na kojoj radim. A čim si blizu ljubavi, onda postoji mogućnost da će te ljudi obilježiti da pišeš ljubavni roman, što po meni nije uopće loše. A s druge strane, ako imaš nasilje i nekakvu istragu, onda će te optužiti da pišeš kriminalistički roman. Međutim, mene to uopće ne smeta. To zvuči negativno samo iz usta ljudi koji misle da je jako lako napisati dobar ljubavni ili dobar kriminalistički roman. Ja ne mislim da je to tako, ali isto tako mene u prvom redu privuklo ovoj priči taj društveni element. To trenje između Roma i Hrvata u Međimurju, koje i nakon romana koji je izašao 2016. postaje sve gorim i gorim, tako da mislim da sam krenuo iz nekakve društvene perspektive, pa se onda sve ostalo na kalemiju. Što bi ti rekla dok si ga čitala? Vse to, kar sem si tu napisala, najlažje pa to označim kot žanrsko-sinkretični roman in to je to. In mi ni treba naštevati kateri vse žanri. Praviš, nisem tako veliko napisal. Napisal si tudi roman Črna mati zemlja, ki je ravno tako neulovljiv, kar zadeva žanr, kar zadeva diskurze, kar zadeva jezikovne plati, govorice in tako naprej, ampak o tem malo pozneje. Torej tudi pri Črni materi zemlji, o kateri zelo radi vsi govorimo kot o tvojem prvencu, kot da tistega prvega romana Obješeni ni, pa po pravici si res mislim, da ga ni, ker kje ga lahko dobimo, da bi ga prebrali. Tako da, če se strinjaš, bi se midva glede Črne matere zemlje obnašala, kot da je res prvenec. Ne, evo, ja moram priznati da postoji još taj prvi roman, ali ne dam ga nikome na čitanje. Izašao je u 700 primjeraka i to sam tijekom vremena sam to i ispoklanjao i to je otišlo, tako da to većinom imaju ljudi doma kod sebe. I sad me nagovaraju da ga izdam ponovno, a ja sve nisam baš sklon da to izađe, jer nekako mislim da sa 23-24 godine kad sam ga pisao nisam jednostavno još bio zreo za to. Postoje genijalci koji napišu dobre romane i sa 18 godina i sa 19 godina, ali čini mi se da mi ostali koji nismo genijalci stasamo u onom prozaičkom smislu od 35. godine pa i poslije. Poznati su mi ljudi koji su tek sa 60 počeli pisati dobre dulje narative. Kao da ti treba jednostavno malo da sazriješ, da postaneš odrastao, da možeš vladati jednostavnom materijom koja spada u romane i tako dalje. Tako da, ok, možda jednog dana me nagovoriš da ti dam da čitaš i te Obješene. To je studentski roman, to je nekakav ljubavni trokut između troje studenata, priča o prevari, priča o tome kamo nas može odvesti vlastiti kad počnemo, kada se predamo paranoji.
Ima jako puno seksa, jako puno psovanja. Moja mama, kad ga je pročitala, nije mogla vjerovati što čita. Ona je mislila da me odgojila kao ljudsko biće koje ne psuje i kojem je strano sve što nije moralno i tako dalje. Ali dobro, oprostila mi na kraju. To je fikcija. Ne? Mami reci, to je fikcija. Sve je fikcija in ništa nema veze sa mnom, ali naravno da je to laž. Da, seveda. Ampak Črno mater zemljo omenjam zato, ker tudi tam so, po mojem mnenju, prepoznavne črte tvojega pisanja, tvoje poetike in načina tematiziranja in tega, kaj si izbiraš kot temo. Tam so tudi strahovi, nerazumevanje, trki različnih, bom rekla, civilizacij, pa mislim, da lahko tako rečem. Spet neke fobije, skratka strah, po drugi strani pa tudi, ne vem kako sploh ne znam, težavo imam pri obeh romanih z izrazjem. Ne vem, kako naj poimenujem vse te različne sloje. Glavne se mi zdijo res fobije in strahovi. Kaj imaš s tem? Da te to tako drži kot pisatelja, namreč, ne kot človeka. Mislim, super si sad koliko god si rekla da imaš teškoće dok ga opisuješ, sad si mi dala upravo novu ideju kako da razmišljamo ta dva romana. U Ciganinu imamo taj nekakav sraz između civilizacija doslovno različitih, imamo Rome s jedne strane, imamo Hrvate s druge strane, imamo migrante s treće strane i još se tu par nekakvih slojeva može vidjeti. A u Črnoj mati zemlji imamo kao jednu lokaciju, ali onda imamo sraz različitih civilizacijskih slojeva koji su unutar te jedne lokacije. Kao da imamo različite povijesne razdoblja unutar jedne lokacije koje se sudaraju međusobno. I to je ono što me zapravo i navelo na neki način da pišemo o tome, jer mi se čini da mi koliko god živimo u 21. stoljeću, kao da s nama još uvijek imamo nasljeđe onog predhistorijskog. Jer kad sam pisao taj roman, konstantno mi je bilo u glavi, mi smo svi potomci, koliko god se pravili dobrima ili lošima, da čim se želimo napraviti boljima nego što jesmo, mi smo svi potomci nekoga tko je morao ubiti da bi preživio. Većinom je to tako. Naši preci su morali ubiti, asimilirati, potisnuti sa strane, boriti za svoj teritorij i na neki način to nasljeđe ubojice je uvijek među nama i to je ono čega se plašim. A generalno me strah obuzima kao tema. Mislim da nisam osobito bojažljiva osoba, iako moja sportska psihologica je rekla da ako postoji nekakav spektar između agresije i anksioznosti, ja sam više u onom anksioznom spektru nego u agresivnom, pa je možda i to razlog. Ali meni se čini da strah je izuzetno moćna emocija. Kad god ga staviš u scenu, sad govorim čisto iz autorske perspektive, čim staviš strah u scenu, kao da si sveo mogućnosti na samo dvije. Ili pobjeći ili suprotstaviti se. Sad, tu ako idemo malo razmišljati o tome što ćemo mi napraviti, ako pobjegneš, time si riješio problem barem za neko razdoblje i situacija se mijenja samo za onoga koji je pobjegao. Sve ostalo ostaje isto. Ali svi oni koji se uspiju suprotstaviti, koji nadiđu taj strah, bez obzira kakav bio ishod svega toga, mijenja se situacija ne samo za onoga koji je prestrašen, nego i za onoga koji napada i za cijelo društvo. I tome sad u sljedećem romanu se zapravo bavim pomalo zviždačima. To na hrvatskom je riječ za one koji prokazuju, koji govore o korupciji u društvu ili u različitim institucijama i onda zbog toga bivaju izopćenima. Mi u Hrvatskoj, ne znam kako je u Sloveniji, ali imamo jako negativan odnos prema zviždačima. Generalno ih želimo izopćiti. Oprosti. Društvo sudjeluje u tome. Kristijan, oprosti, kdo ima negativen odnos? Vsi ali oblast? Cijelo društvo. Recimo prva zviždačica koje se sjećam još
tad sam ja bio, ja mislim, ili u srednjoj školi ili na početku fakulteta, je bila Ankica Lepej, ako se dobro sjećam imena i prezimena, koja je javno progovorila o tome gdje tadašnji predsjednik Franjo Tuđman i njegova obitelj skrivaju novce. Jel? I ona je završila prilično loše, nju su otpustili iz banke, ona je bila pod konstantnim napadima i tako dalje, ali to se i dalje događa. I sad, zbog čega se događa? Zato što dati podršku zviždaču ne možemo djelomično. Ili smo potpuno s njima na barikadama, ili nismo uopće. Ako nismo uopće, onda ih je lakše ih je etiketirati kao da oni imaju nekakvu svoju skrivenu agendu, da su oni agenti ne znam kakvih tajnih sila i tako dalje, jer biti sa zviždačem to nije ugodno. To znači na sebe primiti puno agresije svega ostaloga i to ne možemo raditi djelomično kao što djelomično možemo biti, ne znam, ekološki osviješteni, pomagati da, ne znam, sredozemne medvjedice prežive tako da dajemo donaciju i tako dalje. Biti sa zviždačem, sa onime koji se pojedinac našao da prokaže moćnike i one koji pokradaju ovaj narod i ovu državu je teško. Tako da i zbog toga strah ostaje sa mnom kao nekakav bitan element s kojim se bavim i kojim je stalno zanimljiv u tom smislu kako se bojimo i kao pojedinci i kao narod i kao društvo. Omenjal si zgodovino, zgodovinske sloje, reciva tako. To se mi je že pri Črni materi zemlji zdelo, potem se mi je pa potrdilo pri Ciganu, da si to, čemu rečejo v južnoslovanskem prostoru, stara duša. To prepoznavam v tvojem pisanju, predvsem v delih, naprimer v tistem delu v Ciganu, ko se Sandi pogovarja z dedkom, v slovenskem prevodu Ajtek. To neko gnomskost, tako najlažje označim. Bi se strinjal, da si stara duša? Ako jesam stara duša, onda sam duša koja nije ništa puno naučila kroz tu svoju starost, jer mi se čini da mi puno toga u sadašnjem svijetu nije jasno. A opet imam osjećaj koliko god živjeli sad u čudnom vremenu, i ne samo zbog korone, nego i zbog svega drugoga, da ne mogu ništa predvidjeti, a opet s druge strane da se cijelo vrijeme vrtimo u krug. Jel? Možda ja želim predvidjeti da ćemo ipak naučiti nešto iz svega toga. U prvom redu mislim da moramo biti solidarni, da moramo početi se voljeti baš I to u smislu, lako je voljeti člana svoje obitelji, svog prijatelja, nekoga od kojeg imaš nekakve koristi. Ono što mi moramo je ono kršćansko nasljeđe koje bismo trebali na neki način preuzeti, a to je ljubiti svojega bližnjega. A bližnji ne znači onaj od kojeg imaš konkretne koristi, nego neko ko ti dođe recimo iz Iraka, koga prvi put vidiš, naći to u sebi da ne ideš prema njemu sa nekakvom mržnjom i sa nekakvim oprezom pretjeranim, nego izložiti se, riskirati to da možda i budeš razočaran, ali opet otvoriti to u svemu tome. Primio sam kritiku glede Ciganina da je Sandi kao Rom koji ima 20 i nešto godina, da je on prepametan u nekom trenutku. Međutim, meni se to uopće nije činilo tako i nikad mi se nije upalio alarm, zato što Sandija smo prikazali u trenutku kad je on proživio užasno puno već i kad je na kraju svog životnog puta. I uopće mi nije bilo neorganski i nerealistično da on promišlja o životu i o svemu što je vidio, o svemu što je naučio na jedan gnomski način. Tako da možda i on bio stara duša o tome, ali nije mi se to činilo ni u jednom trenutku neuvjerljivo. Meni tudi ne, nimam. To je vse po mojem mnenju vse pohvale vredno in to je ena od številnih odlik tega romana. Naslednja zanimivost, značilnost se mi zdi, kako izbiraš naslove. Torej, Črna mati zemlja, Cigan, ampak najlepši. Povej nam malo o tem. Lahko tudi kaj skiciraš. Vidim, da si rekel, moram se naučiti. Vidim, da si že pripravljen se učiti. Imaš za sabo belo tablo, v roki imaš flomaster. Si v kabinetu na fakulteti, skratka, ravno prav.
Sad sam na fakultetu, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, tu sad radim od 1.3. Prije toga sam 9 godina radio u Rijeci. Međutim, kako živim tu u Zagrebu i tako dalje, onda je bilo nekako sve skupa mi je lakše, istrujem mala djeca i tako dalje, da sam se tu zaposlio i sad sam tu na odsjeku za germanistiku, tako da pripremam nastavu na njemačkom, što mi malo bude teško jer sam u 9 godina dosta već zaboravio njemački, pa počnem rečenicu, pa dok se ja sjetim koji je glagol na kraju i tako dalje, bude zabavnih scena, ali dobro, sjetit ću se. Sad, naslovi su zanimljiva priča. Kod Čene Mati je naslov došao tek na kraju. Zapravo, možda 3 ili 4 tjedna prije nego je knjiga izašla van. Prije toga je radni naslov bio nešto toliko grozno da sad neću niti ponoviti. To, Đurđa, ti, ja mislim, znaš? Znam, nemoj sad. Oziroma, vem, ni treba zdaj. I ti si vjerojatno zaboravila. A Čena Mati zemlja je bio naslov jednog od podpoglavlja. Međutim, bio je toliko snažan, Čena Mati zemlja u Međimurju kod mene, a vrlo vjerojatno i u okolici, pa čak i u Sloveniji prek Mure. Čena Mati zemlja ima puno značenja. Možeš biti umoran kao Čena Mati zemlja, možeš biti pijan kao Čena Mati zemlja, možeš nekoga zatučiš Čena Mati zemlju, to je meni moja mama govorila dok sam bio zločest i tak dalje. A između ostalog, budući da je to između ostalog i priča o smrti i o tome da se dijete upoznaje s time da smrt nije reverzibilna, je to imalo puno simbolika. Ali zbog čega to nisam odmah stavio na početak, jer je naravno postojao taj strah da neko, tad sam bio no name, nitko nije znao tko sam i da će ljudi jednostavno izbjegavati tu knjigu jer će misliti da je sve pisano na međimurskom kajkavskom, što nije. Međutim, Kruno Lokutar je bio taj, a on nije kajkavac, on je štokovac iz Daruvara, koji je rekao moramo biti hrabri, a ako smo do sad bili hrabri, ajmo to staviti na naslovicu, pa što god bude, ne? I on je zapravo mene ohrabrio na to, tako da je tu naslov došao na samom kraju, a Ciganin, ali najljepši je došao na početku, prije nego sam počeo pisati. Imao sam u glavi već nekakvu priču o Ciganinu, ali prvo sam imao taj naslov i to je, vrlo vjerojatno će većina ljudi prepoznati odakle taj naslov, to je iz jednog srpskog narodnjaka Ljube Aličića, pjesma se zove Ciganin sam, ali najljepši. I ja sam to nije moj melos, ja ne slušam, ja slušam drugu vrstu muzike, ali tekst me je obuzeo. To sam čuo na jednom bosanskom talent showu, gdje je jedan onako visoki zgodni bosanac pjevao tu pjesmu i nije mi se sviđala pjesma, ali tekst mi je bio odličan. I sad nekoliko dana je meni u glavi se vrtio taj refren, a nisam znao zašto. Refren ide ovako: ako smeta tvome ocu, ako kaže kako grešiš, ti mu reci dušo moja, Ciganin je, ali najlepši. I prvo sam ja mislio da mene tu nešto smeta ta asimetrija, muško-žensko patrijarhat, zbog čega bi cura bilo kome objašnjavala koga ona voli i tako dalje, ali nije bilo to. Bilo je ovo zadnje, Ciganin, ali najljepši. Zašto ali? Ali, mi to u hrvatskom zovemo, to je suprotni veznik. Zašto njih mora od nekog pozitivnog koncepta dijeliti taj suprotni ali? Kao, ona je ciganica, ali je poštena. Ili, s druge strane, još gore, ona je poštena, ali je ciganica. Zašto uvijek suprotno? I ja sam vidio kako zapravo ta dugotrajna nepravda koju oni trpe se reflektira, nažalost, i u jeziku. Jezik je najiskreniji tu, najiskreniji lakmus papir gdje postoji nepravda, a da mi toga često nismo ni svjesni. Tako da sam to mi se činilo kao ovo je centralno i oko toga mogu graditi ostatak simbolički priče. Ne znam jesam li to sad dobro objasnio, ali otprilike je to ta priča bila. U redu, praviš, mi na hrvaškem temu rečemo protivni veznik, tudi mi na slovenskem temu rečemo protivni veznik. Eto, ko da smo si susjedi. Poglej, jezik, še o tem morava nekaj reči, pa počasi bova morala zaključiti, čeprav jaz imam tu še cel kup vprašanj, ampak tole, kar te zdaj sprašujem, zahteva se mi zdi kar kompleksen, daljši odgovor. Torej jezik. Ena od spet odlik in značilnosti tvojega pisanja in tvojega načina upovedovanja, ne samo razlika med knjižno hrvaščino in narečjem, međimurščino,
temveč tudi med različnimi socialekti izbiraš si torej govorico, da bi karakteriziral literarne osebe v obeh romanih, in v Črni materi zemlji in v Ciganu. Poleg tega si za medžimurščino v prvem romanu, torej v Črni materi zemlji, dodal slovarček, v Ciganu pa tega slovarčka ni in temu je sledil tudi slovenski prevod. Nekateri so potem spraševali, ali zdaj v Ciganu bo ali ne bo, in sem se jaz odločila, da ne bo, ker se nadejamo, da so se pri prvem romanu že naučili malo bralci. Ali si tudi ti tako premišljeval? Torej, to je zdaj vprašanje iz več delov. Izvoli. To je 1 do 10 pitanja. Sad, Đuđa, ja ću probati odgovoriti na 2. U redu. Kao prvo, za mene je bilo potpuno nemoguće i dok sam počinjao pisati, dok nisam ja znala da će to jednog dana biti roman koji će biti objavljen, pa koji će se stvarno čitati i koji će se prevoditi na druge jezike. Hvala ti puno na tvom angažmanu i definitivno to sam već puno puta javno rekao, nisam mogao imati veću sreću što se tiče prevoditelja, nego dok sam čuo da Đuđa Strstoglavec hoće prevoditi Črnu mati. Netko tko se primio Renata Baretića i osmog povjerenika, onda znaš da si u pravim rukama i ja sam tu bio potpuno, moja pozicija kao autora je bila vrlo laka, ali sam znao istodobno i koliko si ti sigurno imala izazova kod svega toga. Ali ja sam znao i na početku svog nekakvog književnog puta da ja ne mogu napisati roman koji bi bio ili čisti hrvatski standard, ili s druge strane roman samo na dijalektu. Meni treba sve. Da bih opisao kompleksne međuljudske odnose i osim toga s druge strane imao nekakvu mogućnost izraziti kompleksnu misao, meni treba i standard s jedne strane i s druge strane sve ono što čini hrvatski jezik i sve ono što nas okružuje. Sociolekti, idiolekti, pokušavam da svaki lik na neki način ima svoj nekakav jezik i tek kad ga pronađem, onda meni taj lik sam počne govoriti i on meni sam zaživi. Tako da ja trebam i jedno i drugo i treće i sve što nađem kao spužvo upijam na neki način te sve jezike. Zašto postoji slovar u Črnoj mati zemlji, a ne postoji u Ciganinu? Zato što se u međuvremenu ispostavilo da ljudi to mogu čitati i da vrlo često ni ne koriste to izraz. To su mi sami čitatelji rekli i to ne samo u Hrvatskoj, nego i u Srbiji. U Srbiji je to izašlo bez ikakvog prevoda, dakle doslovno hrvatska inačica, original tog romana, i ljudi to tamo čitaju bez problema. Iako sam pošao od pretpostavke da često i kajkavci teško čitaju kajkavske tekstove, čakavci čakavske, pa da će tu biti nekakav problem, ali onda već dok sam pisao Ciganina je toliko došlo čitateljskih reakcija koji su mi pokazivale da ako im i nije jasna svaka riječ i svaka fraza, da iz konteksta im bude jasno i da ih povuče to čitanje toliko da jednostavno remeti čitateljski proces ako onda stalno idu gledati iza u taj riječnik. Tako da sam odlučio se u Ciganinu to jednostavno izbjeći. Ne? V redu. In za konec nam povej, prosim, kako se temu reče, intermedialno vprašanje. Oba romana sta adaptirana za gledališče, torej nastali sta gledališki predstavi in tega pa mogoče poslušalci, gledalci niti ne vedo, da Cigan pa ni samo gledališka predstava, temveč ne bo film, tako kot Črna mati zemlja, kjer smo Slovenci zelo udeleženi, temveč bo nekaj drugega. Malo nas zaintrigiraj, česa se veselimo. Pa trenutno se radi na konceptu miniserije od nekakvih 6 nastavaka, u kojem bi se, ali pristup će morati biti potpuno drugčiji. Dakle, moramo se odlučiti, odnosno ja ne radim na tome, ja u tome imam samo savjetodavnu ulogu, hoće li u centru biti kriminalistička priča ili će u centru biti ljubavna priča. Tako da to je nekakav
osnovna odluka koja se mora odmah na početku donijeti, a to dobrim dijelom ovisi o tome tko će biti koproducent te serije. Trenutno moji producenti razgovaraju sa skandinavskim koproducentima i ako oni uđu u to, oni će naravno dati kao prvo dodanu vrijednost tom projektu, jer oni već imaju iskustva, imaju sjajne serije zapravo, i oni će na neki način dati dodati taj simbolički i po tonu nekakav obol tom projektu. A ako će se ići na druge koprodukcije, onda će se možda premještati fokus s obzirom na ciljenu publiku. Ne? Ali naravno, mi još nemamo niti redatelja. Redatelj kad dođe, on je zapravo autor tog projekta, a mi svi ostali koji smo uključeni, to ja kao autor predloška, možemo biti samo pomoć. I tu je najbolje da se ne pačemo. Ista je stvar sa Rokom Bičekom. Ja njega smatram kao baš autorom filma Črna mati zemlja, i ja njemu u principu mogu pomoći koliko mogu. Ne sugeriram mu ništa jer vidim da on jako entuzijastično radi na tome i ima vrlo čistu viziju koja se i meni sviđa, i to je najbolje. Da u nekom trenutku autor jednostavno se izogne tome. Kdaj pa pride Črna mati zemlja u kino? Ovako, sad je snimljen prošle godine kratki film koji je jedna scena iz dugometražnog i on je trenutno u montaži i uskoro ide na festivale. A dugometraž smo trebali snimati ovo ljeto. Hrvatski audiovizualni centar je već dao svoj dio novaca, međutim čekamo još ima nekoliko problema između ostalih i sa slovenske strane, ali nadam se da će se to riješiti pa da ćemo snimati ili sljedeće godine ili one iza. Puno dulje traje nego što sam ja to mislio, korona naravno tu nije bila osobito pogodna, ali svi imamo osjećaj da se takav projekt dobiva jednom u životu. I producenti, na neki način i Rok, tako funkcionira tako da smo strpljivi. Draže nam je čekati dovoljno dugo da imamo pravu stvar, nego na brzinu nešto napraviti tek toliko da imamo nekakav proizvod. Svima nam je to nekako u glavi. Ako to već radimo, ajmo to napraviti kako treba i dati sve od sebe. Eto. V redu. Kar zadeva mene, jaz bom z veseljem počakala, da bo potem na koncu kak trbej. Zdaj bi ti pa rekla... Za premijeru, naravno. Prosim? Ti budeš sa mnom na premijeri, pokraj mene, može? Odlično, super, hvala lepa. To si zdaj povedal pred občestvom in je, da ne bi se potem premislil. Na koncu ti rečem hvala lepa. Čakamo te v Ljubljani, takoj ko bo mogoče, čakamo tvoj tretji, ne bova prvega štela, torej čakamo tvoj tretji roman Podvizaj se, zelo smo nastrpni, da pa ne bi imela jaz zadnje besede, pa jo prepuščam tebi, kaj bi sporočil svojim številnim, moram reči, bralcem v Sloveniji, ki berejo, bodi si v izvirniku, bodi si v prevodu. Hvala lijepa svim slovenskim čitateljima, stvarno, i znam da ovo nisi rekla samo tako jer mi se javljaju, barem jednom tjedno dobivam iz Slovenije baš divne reakcije i na tome sam nevjerojatno zahvalan jer sam uvijek osjećao da i Črna mati zemlja, ali i Ciganin na neki način je dobrim dijelom povezan sa problemima koje imamo i mi u Hrvatskoj, ali i u Sloveniji. To je zapravo jedan mentalitetski prostor. Između ostalog je u Sloveniji ima formativnih baš umjetnika koji su utjecali jako na mene još prije nego sam počeo pisati. Tu je u prvom redu, ne znam, Feri Lanišček, Vlado Kreslin, Zoran Predin naravno, još puno pisaca, imate mladih sjajnih pisaca i pjesnikinja, i tako da kod mene ispada da baš i čitam i slušam puno slovensku. Tako da drago mi je da jednostavno je ta veza živa. Eto, pozdrav svima. Beletrina uživo.